Dober večer. Glede na to, da smo v gledališču, vas naprošam, da zaprite mobilne telefone najprej. Na to vas lepo pozdravljam na tem, kako bi rekel, predvečeru gledališkega večera. Z mano sta Ervin Milharčič Hladnik in Andreja Belavite in bomo poskušali reči 2, 3, 4, morda tudi 5, če bo čas dopuščal, reči okoli koncepta, kakor si ga je zamislila Neda, ki se ji tukaj zahvaljujem za povabilo na to omizje. Izhodišče našega pogovora je slogan Nikoli več, ki se je konsolidiral po drugi svetovni vojni, kakor verjetno veste, kot slogan, kot maksima in tudi kot nauk tega, da se je tisto, kar se je zgodilo tekom druge svetovne vojne v Evropi, od koncentracijskih taborišč do genocidnih politik, da naj se nikoli več ne ponovi. Ampak vse kaže, da če smo se še v 20. stoletju borili proti temu in se ognili ali vsaj sankcionirali genocidna dejanja od Bosne pa tja do Ruande, se zdi, da dandanes to ni več norma, da to ni več maksima, da to ni več občečloveška zaveza, kakor se je takrat konsolidirala in pod katero bi se moralo človeštvo še vedno podpisovati in na tem pač vztrajati. Ta nikoli več, tisto, kar se zdi kot maksima prekinitve, ponovitve v zgodovini, se zdi, da se z današnjo situacijo natanko nasprotno ponavlja. Kako brati to ponavljanje, Ervin, mogoče prvo malo bolj splošno vprašanje za začetek, za ogrevanje? Jaz mislim sicer, da konca sveta ne bo. Tako da, če misliš v tem duhu nadaljevati, se bova skregala. Jaz nisem milenarist in prvič ne bi klical hudiča in drugič ne mislim, da je to, kar doživljamo zdaj, nekaj tako zelo izjemnega, razen če so mene v osnovni šoli popolnoma napačno učili zgodovino sveta. Zdaj, vprašanje je, kako v našem času z inštrumenti, ki jih imamo, to razumeti in kako biti pameten. Jaz na to vprašanje nikoli več sem bil fenomenalno neumen. Namreč sem pisal za Mladino v 80. letih in sem enkrat na željo urednika sem napisal en prelep uvodnik o tem, kako vojne v Jugoslaviji ne bo. In sicer sem napisal sjajno analizo, še danes sem ponosen na njo, sem napisal, da zaradi zgodovinskih izkušenj, zaradi socialne evolucije jugoslovanskih narodov in narodnosti, političnega sistema, ki ima znotraj sebe dovolj mehanizmov nadzorovanja eskalacije konfliktov v eksces nasilja. Skratka, prelep tekst. Sem to objavil in 2 tedna zatem sem ob 6. zjutraj me je klical Aleš Žerdin, ki je rekel: Ervin, pravijo, da bojo bombardirali Brnik. On ni imel izpita, da bi šla tja. Tako sem si jaz sposodil avto od Mirjam, od moje žene, in so potem šla na Brnik, čakala, a bojo prišli te Antonovi in bombardirali Brnik. In od takrat naprej sem se potem ukvarjal z hermenevtiko, z analizo tega mojega teksta, kako ne bo vojne, in to sem počel v Vukovarju, v Petrini, v Dubrovniku, potem v Sarajevu in v drugih krajih. Ampak še zdaj se mi zdi smiselno reči nikoli več, ker argumentacija, zakaj ne sme priti do vojne, je vedno atraktivna. In hkrati je polemična do resničnosti sveta. Tako, a te to zadovolji? Za začetek recimo, da ja. Pa še Andreja, mogoče na isto temo, ampak z določenim obratom, če sem poprej dejal, da je ta nikoli več
da je bil pač slogan, ki so ga lansirali pač preživeli v koncentracijskih taboriščih in je potem postal neko univerzalno sporočilo, pa vendarle se ga je uporabljalo že takrat tudi v popolnoma nasprotne namene. Populariziral ga je izraelski ultranacionalist Meir Kahane v svoji knjigi z istoimenskim naslovom Nikoli več, kjer je podal natanko program tega, da če judovsko ljudstvo v Izraelu ne želi, da bi se kaj takega ponovilo, mora med drugim tudi deložirati palestinski narod iz svojega področja. Se pravi, njegov odgovor je ta, če nočemo, da se nam ponovi genocid, ga moramo mi sami najprej storiti. To se mi zdi eden izmed zanimivejših paradoksov tega, kako en tak žlahten slogan recimo lahko funkcionira tudi v popolnoma nasprotno smer. Andrea Belevite je, verjetno ga vsi dobro poznate, razume slovensko, tudi dobro govori slovensko, ampak zaradi kompleksnosti te debate smo se pogovarjali, da bi vendarle v italijanščini govoril. Mislim, da ga vsi kot razumete, tudi če ne govorite, temu rečemo mi dva, ki smo imela lani eno serijo pogovorov v kavarni Max, interpasivno znanje jezika. Tako, dovolj je, da razumemo jezik drug drugega in potem lahko vsak govori v svojemu. Andreja, prosim. Najprej hvala lepa za vabilo, hvala Mirt. Se opravičujem, jaz bom govoril predvsem v italijanščini, ker vprašanje so preveč težka in za me je boljše, če lahko govorim v italijanščini. Nikoli več, mai più. Io penso che non è solo da adesso che l'umanità ha detto mai più, perché di stragi, di uccisioni, di sopraffazioni dell'uno sull'altro, del forte sul debole, la storia ne conosce tantissime. Forse dicono solo all'inizio della storia, quando c'erano le società matriarcali, non c'era la violenza e la guerra come base delle relazioni, proprio perché la donna orientava ad un potere basato sulla collaborazione, sulla fraternità e non sulla violenza. E quindi penso che dire mai più Nikoli Vec, come è stato detto dopo Auschwitz, dopo i campi di sterminio, rischia di essere una grande ipocrisia. Più si dice Nikoli Vec, più ci sono drammi, tragedie, come già sono state richiamate, e anche chi dice Nikoli Vec nello stesso tempo fa e costruisce tragedie spaventose degli uni contro gli altri. Ecco, io penso che anche gli ultimi eventi dell'attualità internazionale ci fanno vedere la legge della giungla, cioè perché io posso fare una cosa o no, perché io posso andare a tirare un missile o piuttosto che entrare in un altro stato, per un semplice fatto, perché io sono più forte di te, sono militarmente più forte di te. Ecco, io penso che questa sia la legge delle caverne e che forse sarebbe giunto il tempo di passare dalla legge delle caverne alla legge dell'umanità, una legge quindi basata su un mai più, ma radicato in una visione filosofica di chi è l'uomo e di che cos'è la società umana, non semplicemente uno slogan che copre i nostri sensi di colpa. V tem smislu mogoče še pod vprašanje zate, ker je bolj teološke narave. Safranski je v svoji knjigi Zlo in drama svobode, v svojem tekstu Zlo in drama svobode dejal, da od Auschwitza naprej ni več merilo ideal, pač pa zlo. V smislu Evropa je imela včasih neke določene ideale, renesančne, razsvetljenske, romantične, republikanske, demokratične in tako naprej, ampak od Auschwitza naprej se zdi, da je zasledovanje idealov preveč, kaj ne rečem, idealistično, medtem ko edina realistična politika lahko bazira samo v izogibanju zla. In to je seveda eminentno teološko vprašanje, zato tega zastavljam. Ma credo che il tema del male sia
un tema fondamentale che mette in discussione, certamente mette in discussione anche la teologia. C'era che Ansionas, no? Famosa domanda, si può parlare ancora di Dio dopo Auschwitz? E che altri traducono si può parlare ancora di uomo dopo Auschwitz, cioè se il male è talmente potente da rendere impossibile una riflessione che possa arrivare a dare una definizione filosofica di chi è l'uomo, e da teologo dico anche di chi è Dio. E fondamentalmente io credo che bisogna lasciarsi interpellare, provocare da questa domanda, rispondendo anzitutto di no, non possiamo più parlare di Dio dopo Auschwitz, di Dio onnipotente, di Dio buono, di Dio padre, ma non possiamo neanche parlare di uomo come quello che costruisce meravigliose opere, che con la sua ragione riesce a conquistare le grandi mete della scienza, ma dobbiamo passare attraverso lo scandalo del riconoscere che questo non può essere l'uomo e questo non può essere Dio. Attraversando questo scandalo e accettando la provocazione, dicendo no, secondo me possiamo mettere le basi per ricostruire o costruire una nuova concezione di umanità che parte proprio dalla provocazione del male. La provocazione del male che non è solo il male dell'uomo, perché il male può essere la guerra, la violenza, il campo di sterminio, ma il male è anche l'alluvione, il terremoto o ogni sofferenza che l'uomo può provare, no? E dobbiamo accettare che il male ci sia, accogliere questo male per poterlo superare, per poter cambiare la nostra concezione dell'uomo e di Dio, a partire proprio dal superamento del male. Ne vem, če je jasno, kaj sem rekel. Ervin, na podobno temo, ampak mogoče manj teološko vprašanje. Teodor Adorno je dejal, da je po Auschwitzu poezija, da ni več mogoča, zato ker je po njegovem tak tip zločina, ta nov tip zločina, ki ni imel precedensov v zgodovini človeštva, vsaj glede modusa operandi, je dejal, da pač poezija ni možna zato, ker tega ni mogoče opisati več z distanco, ki jo predpostavlja poezija, svojo verzifikacijo in poetiko. Temu je Žižek recimo oporekal, je rekel, ne, ravno nasprotno. Po Auschwitzu proza ni več mogoča, zato ker to je tak tip zločina, da se ga sploh ne da opisati direktno. In zdaj tebi, kot sodobnemu mojstru proze, če lahko tako rečem, pa ne se užaliti, ker vem, da ne mariš, kot ljudje komplimentirajo, ampak moje vprašanje zate bi bilo, kako pisati, kako je sploh možno pisati v prozi in opisovati genocide sodobnosti, še zlasti pa seveda tistega, ki se dogaja v Palestini. A je sploh to ubesedljivo? Zdaj si me spravil v zelo neugoden položaj. Polemizirati z Adornom ni enostavno. Veš, to je nekaj, kar se otrokov ne bi smelo dati brati Adorno. Tako kot tudi Cankarja. To so reči za odrasle ljudi. Ker največ jaz mislim, a veš, da te stavke so lepi, kaj vse po Auschwitzu ni možno, ampak jaz sem novinar, veš, moje razmišljanja ne grejo niti v Andrejevo smer razmerja med mano in previdnostjo. Niti mi, sicer sem nekaj seznanjen s filozofijo, ampak se ne ukvarjam z sistemi. Jaz se ukvarjam z naracijo. In kolikor lahko jaz vidim kot novinar, kot pripovedovalec, je po Auschwitzu možno vse tisto, kar je bilo možno pred Auschwitzem. Mi smo sicer Auschwitz postavili kot mejo človečnosti. In smo rekli, da to je najstresnejše, kar se lahko zgodi človeštvu. Res. Mislim, ker namreč, veš, to... Jaz sem kot novinar imel nekaj izkušenj s Srebrenico. Med tem, ko se je Srebrenica dogajala, sicer nisem mogel v sam kraj zaradi tega, ker je bil tako zelo zaprt. Po drugi strani pa sem spremljal
ljudi, ki so od tam bežali in skušal razumeti njihovo zgodbo, skušal razumeti, kaj se dogaja. In končalo se je z genocidom, ki ni nič manj strašen od Auschwitza. Ne? In če vprašaš Gazavije danes, ne, in boš rekel, kaj pa vi mislite o tem, da nikoli več te bojo gledali začudeno. Ne? Jaz mislim, da je sicer lepo zveni, ampak meni se zdi veliko bolj pretresljivo, da seveda po Auschwitzu je možna tudi poezija, so možni ABBA, Winner Takes It All, veš, no, je možen Bob Dylan in Bog me tudi poezija, ki je nastala potem, ni bila tako imela kar nekaj moči ustvarjalne v sebi in možno je tudi filozofija, če ne Adorno ne bi knjig pisal. Skratka, tudi Auschwitz lahko mislimo. Ne? In jaz mislim, da novinarski pogled na naš čas je čisto malo premaknjen od drugih pogledov. Ne? Ja, veš, mi smo, tako kot je Voltaire zase rekel, ne? Mi nismo prav posebej pametni. Ne? Smo bistri, pa ne preveč globoki, tako kot gorski potoček. Ne? Skratka, en toliko nam nese. Ne? Ampak pri deskripciji smo pa že toliko disciplinirani, da to, kar se dogaja, da ti potem garantiramo, da kar smo mi napisali, da odseva to, kar se je zares zgodilo. Ne? In zdaj to tvoje vprašanje, kako pisati. Važ, da v resnici ni toliko bolj zapleteno, kako opisati sejo parlamenta slovenskega. Jaz sem bil sicer samo 2krat v parlamentu, tako profesionalno sem šel tja, ne, prišel bolan ven. Meni sem rekel, če bi jaz to delal celo življenje, jaz umrem od tega, pusti vojne, mislim, tam veš, kako se brani, tle pa ne. Ne? Kratka, zdaj vprašanje, jaz tako bi rekel, ne, ok, če imaš težavo, če sam sebi rečeš vojni reporter, ne, pol si Mona. Ne, če se nekdo ti predstavi, jaz sem vojni reporter, beži od njega. Ne, kaj govoriš. Ne? Ampak če si novinar, ki spremlja družbo, skratka, spremlja njene konflikte in če družba zaide v vojno, potem si dolžan o njej pisati na podlagi tega, kar si razumel iz mira. Ne? To je zanimivo in to lahko prispeva k razumevanju konflikta, v katerega si zašel. Ne? In to je praktično izvedljivo. Jaz sem bil v Kijevu, ko se je začela ta zadnja faza vojne. Ma zakaj? Zato, ker sem bil v Kijevu leta 2014, ko so imeli demonstracije na Majdanu. Ne? Ampak jaz sem spremljal politično dinamiko znotraj države, ta zadnja reč, ki mi je tam padla na pamet, je vojna. Mislim, nihče ni mislil, da Rusi napadli Ukrajino. Ne? Mislim, bi te poslali v bolnico, če bi jim rekel. Ne? No, ampak potem si šel na Krim, in bolj so Rusi prišli. Leta 2014. Ne? In se potem spremljal državo do zdaj. Ne? Ampak vojna je en segment Ukrajine, ne? Rusija ne vem, jaz Rusijo zelo slabo poznam. Ne? Ostali del je pa neka družba, ki jo treba napisati, ker je treba napisati rezistenco, obrambo, domoljubje, vse te reči, ki generira vojna. Ne? To, kar pa mislim, da je absolutno treba napisati, ne? Je treba povedati, da mi da se zdaj, oziroma mi vsi trije se pogovarjamo v miru. Ne? Da boš pomislil zdaj, da bo te Andrejevi tukaj, čeprav so postavili folgore na mejo, ne, da bojo zdaj dvignili artilerijo in bombardirali gledališče v Novi Gorici. Ne? Še kako ne. Ne? Ampak če se zgodi, ne, bi se bilo dobro spomniti, kaj mi danes tle govorimo. Namreč, ne izključujemo možnosti konflikta, glede na to, na kraju, na katerem smo tle gor, piše Tito, na Sabotinu, tam imajo Mussolinija, v mestni hiši kot častnega občana. Ne? Kaj je tle za napisati? Kako se lotiti naracije tega? Ne?
Až kako preprečiti, da jaz skočim Andreju za vrat, pa da mu rečem fašist, ne, veš, kaj boš ti govoril meni o miru, ne? Veš ga, moj stric Marjan, tako, poznaš te diskusije, ne? No, je en dober način, kako se tega lotimo kot zgodbe, namreč, da ne rečemo nikoli več ne bo Mussolinija, pustiti do ta primeru, ki je naš, ne? Ampak da družbo opišeš kot nekaj, kar ima v sebi. In Tito da na Sabotinu in Mussolinija tam in išče mehanizme, kako živeti normalno, ob tem, da ne zanika zgodovinskih protislovij, ki so pripeljali do situacije, v kateri smo danes. Ne? Ker jaz mislim, da zanikanje teh protislovij, da je nevarno. Ne? Tako kot je nevarno vse čas govoriti, bo vojna, bo konc sveta, ne? Ampak ravno tako nevarno je govoriti, ne, nikoli več ne bo, ne rabimo organizacije, ki bi lahko nas obranila. Skratka, družbe morajo funkcionirati bolj ali manj na neke racionalne načine in ti so bolj ali manj znani, ne? V resnici ne potrebuješ kaj prav dosti domišljije, kako jih opisati kot stabilne ali nestabilne. Ne? Zdaj pa, kaj pa pomeni intimno dejanje pisanja o konfliktih? To je pravi, neki smisla za naracijo pač ne škodi. Ne? Samo da se navežem že, ker si tako lepo izpeljal na praktični ravni, kaj to pomeni danes, pa mogoče, da se prav na to točko zanikanja navežem, že kako bi rekel, teoretsko pripadam ljubljanski lekanovski šori, ki je od Freuda povzel en koncept, ki se ga da zelo lepo tudi politično uporabiti, namreč koncept utajitve. Če rečemo, da je slogan nikoli več v bistvu neka oblika utajitve tega, da v bistvu imamo opravka danes z nečim novim, z nečim tako radikalno novim, da v bistvu to utajamo tako, da ga navezujemo na preteklost, da se nam zdi, da se nam zgodovina ponavlja, samo zato, ker nimamo drugega načina, kako to razumeti in potem pač zvedemo to, to se nam je že zgodilo, zdaj se samo ponavlja. In v bistvu to je način udomačitve, domestifikacije problema, s katerim imamo težave, kako ga razumeti, se mi zdi natanko zato, ker če bi veljalo tako, kot praviš, ne, mi imamo Tita, oni imajo Mussolina, mirna Bosna, ne, bi stvar tudi po mojem bila rešljiva, ampak problem je, da sta Tito pa Mussolini tako rekoč zamenjala mesti. Ena izmed bolj intrigantnih tez, ki sem jih slišal v zadnje čase, pa se mi zdi, da veliko pojasni, čeprav je težko za prežvečiti, je preprosto ta, da sta levica in desnica zamenjale pozicije. Da v bistvu se desnica poslužuje vseh metod, sredstev, ki jih je tradicionalno uporabljala levica, govorim od avantgarde do propagande in provokacije, pa vse tja, malo bi rekel, še do situacionističnega gibanja, in na drugi strani, da je levica postavljena v zelo tradicionalno, da ne rečem konzervativno pozicijo kritiziranja, moraliziranja, zagovarjanja tradicionalnih vrednot, zagovarjanja političnega diskurza, racionalnosti in tako naprej. In da to je ena izmed stvari, ki nas vse mede, ko poskušamo razumeti, kaj se nam v bistvu dogaja. Dobro, če jaz tebe prav razumem, pa me korigiri, če ne. Ti razumeš desnico kot revolucionarno silo in Donalda Trumpa kot njenega najbolj spektakularnega predstavnika, kot nevarnega revolucionarja, ne? Ki podira vse mehanizme stabilnosti sveta. Ne? Na drugi strani je pa levica konservativna, ne? Ker se zauzema za tradicionalne družinske vrednote, javno zdravstvo, javno šolstvo, socialni transferi in socialna varnost. Ne? Okay, v tem pogledu se popolnoma lahko strinjam s tabo, jaz sem konzervativec. Ne? Meni javno zdravstvo, javno šolstvo in socialni transferi so mi v redu. Ne rabim revolucije, priznam pa, da je vzdušje revolucionarno. Ne? In zdaj to tvoje vprašanje, kaj je tle novega? Ne? A je vse tako, kot je bilo? Zdaj, za večnost moraš vprašati Andreja. Ne? Jaz ti lahko povem za
Ne, za svoje izkustvo. Ne. Zdaj, jaz sem sicer rasel pod tovarišem Titom, ne, in sem se moral priučiti sistema tega reprezentativne liberalne demokracije, pa sem rekel, v redu, če je to zdaj, to bom vzel, ne, sem demokrat. Ok, cool. Ne. Oboje se je dogajalo v svetu, kjer so obstajali globalni mehanizmi posredovanja. Ne. Eden najbolj tak atraktiven so bili Združeni narodi. Ne. Ob njem je bila Svet Evrope, je bila OSCE, je bilo cel kup mednarodnih, multilateralnih, meddržavnih institucij, ki so skrbele sami, da potisneš ta kozarec malo, ker te stoli so genialni. Če grem naprej, bom padel po tleh. In kaj so te mehanizmi? Kaj so ti omogočali? No, relativno mirno prepričanje, da če pride do konflikta, se boš pritožil na Varnostni svet Združenih narodov, ki mu vsi priznajo, da je univerzalna avtoriteta zagotavljanja miru, in potem bojo oni sklenili, da je nekdo naredil nekaj narobe, ne, da je treba konflikt pomiriti in če je treba postaviti modle čelade na tista mesta, ki lahko zagotavljajo stabilnost in da potem vstopijo vse ostale mednarodne institucije. Vse pa temeljijo na nečem, čemu smo rekli mednarodno pravo, in to je dogovor med različnimi narodi in državami, da vsi spoštujejo en korpus enakih zakonov, ne, in da ti zakoni veljajo bolj ali manj za vse. Ne, tako za ljudožerce kot nas, ki jemo z nožnimi vilicami in ne jemo človeškega mesa. Priznamo pa pač kulturne razlike, ampak en fond skupnih pravil pa velja. No, zdaj je ta fond skupnih pravil vprašljiv. Ne? In dokler Američani rušijo svetovni red, se je lepo pritoževati. Amerika, ne, le kaj delajo. Ja, mislim, Američani, kaj češ drugega pričakovati od Amerikancev, kot da bojo rušili svetovni red, si so ga oni postavili. Ne? Oni so postavili Zahod proti vzhodu, vse mehanizme. Okay. Ne? Meni se zdi prav nerazumljivo. No? Sovraštvo, s katerim se danes govori o Evropski uniji. Ne? Zdi čudno, kaj je Evropska unija? Ni drugega kot nek dogovor, da se evropske države ne bojo več spustile v svetovno vojno ena z drugo. In so zato napisali acquis communautaire, to je en sistem zakonov, ki preprečuje to, da mi gremo požgati Benetke. Zato je trst naš. Ne? Mislim, to je ustanovna listina Združenih narodov, ki ti pove, ne smeš. To ni v redu. Ne? Obstajajo neki drugi dokumenti, ki pravijo, da ni naš. Ne? Okay, ne? In mi smo pristali na te dokumente, zato ker naše so Portorož, Izola in Piran. In Koper. Ne? Niso bili naši, zdaj so naši, Trst pa ni, Bog pomaga pod drugo zastavo. Ne? In to temelji izključno na nekih papirjih, ki se jim reče mednarodno pravo. In dokler to velja, smo ok. Če pa se odločimo, da ne, in rekel, ne, bomo pač, dajmo razstaviti Evropsko unijo, ki je brez veze, ta von der Leyen je neonacistka, ona Kalan je boh ved kaj, ne, pač Kalas, ne, dajmo to razmontirati, ok, jaz kot novinar bom pisal, če bo ostal še kdo, ki se mu bo dalo brati, ne, ampak bomo pisali mehanizme razmontiranja in konsekvence, ki iz tega izhajajo. Ker da bojo konsekvence, pa vem iz lastnih izkušenj. Ne? In edino vprašanje, ki bi ga zastavil, je, če pogledaš Gazo, boš rekel, ja, mednarodno pravo v resnici, to je samo en kup papirja. Ker če je to lahko legalno, če lahko nemški kancler reče, da Izrael upravlja umazano delo za vse nas, meni postavlja vprašanje, ja, kdo smo mi pol, ne? Mislim, zame ne. Skratka, ampak, če je to prazen kup papirja, je nevarnost v tem, prav egoistično, ne iz človekoljubja, kaj meni zagotavlja varnost potem? Ta isti kup papirja, nič drugega. Vojske nimam
in nekaj superinteligentnega političnega sistema, pa tudi očitno ne, ki bi meni osebno zagotavljal varnost. Dvomim, da je zato postavljen po konci. Ne? In to, kar se meni zdi novo, ne, je, da ni več vere v to, da ti mednarodni sistem dogovorov zagotavlja varnost. Kot posameznikov, kot družbenikov v državi. To bi bilo treba korigirati. Ne? Se ne govorim tega, jaz povzemam reči, ki jih slišim okoli. Namesto te korekcije pa smo dobili kaj alternativni forum za mir, ki ga napovedal Trump v Davosu ta teden. Veš kaj, ampak to... Alternativni svet, ki se vzpostavlja temu, kar si zdaj opisal, temu najstvu, kaj bi moralo delovati, pa ne deluje, in ne samo, da ne deluje, na drugi strani imamo še te usporedne svetove, realnosti, kjer je tisto, kar se zdelo še v 20. stoletju nemogoče, je tukaj absolutno mogoče. Ja, samo veš, to reči, Trump je kriv za vse je udobno. Ne, okay. Trump je samo simptom tega časa, ampak je pa najbolj viden. Ja, jaz se spomnim, jaz sem bil takrat, ko se je dogajalo to, kar bo tle na odru, sem jaz bil v Sarajevu, leta 93. Ne? In smo se tam isto vprašali, je kakšen zakon proti temu? Je bilo cel kup zakonov proti temu in so bile mednarodne institucije tiste, ki so posredovale. Eno figo, takrat se je govorilo o trojkah, potem so bili na modelu kvarteti. Skratka, že takrat so mednarodni sistem začeli zamenjevati ad hoc skupine, ki nisi vedel, od kje so prišle. Kar naenkrat si imel neke 3 reprezentante nekih držav, ne, ki so rekli, ok, bomo mi to uredili. Ne. In pa sem jaz na Združenih narodih, sem bil dopisnik iz New Yorka nekaj časa, sem pol na Združenih narodih nekaj modroval enemu švedskemu diplomatu, pa je on rekel, ne, pazi, ne razumeš ti Združenih narodov. Sem rekel, zakaj so tako neučinkoviti, zakaj ne rešijo problemov. Ne? Rekel, Združeni narodi niso bili ustanovljeni za to, da rešujejo probleme. Združeni narodi so bili ustanovljeni za to, da v svoje roke vzamejo nerešljive probleme. Ker tiste probleme, ki se dajo rešiti, vzamejo v roke drugi, te ad hoc, trojke in tako naprej. Ne. To, kar ni mogoče rešiti, in kaj znotraj nerešljivega zahteva mehanizme, ki omogočajo skupno bivanje, to lahko samo mednarodne institucije. Veš, te sive birokracije ogromne, ki govorijo praktično nerazumljiv jezik in vlečejo, so tam zato, da preprečijo eskalacijo konfliktov v eksces nasilja, kar je potem vojna. Eden izmed točk, ki smo jih odprli, ne bom te vprašal, Andreja, čigav je Trst, ker smo tukaj v prijateljskem okolju. Pač pa bom za izhodišče mogoče vzel eno izmed mnogih iztočnic, ki jih je Ervin tukaj ponudil za razmislek, ki zadeva pravzaprav tudi zelo eden izmed aktualnejših teoretskih sporov 20. stoletja, govorimo o trku civilizacije. To je bil drugače za tiste, ki to poznate, intelektualno zgodovino, recimo temu zahodne misli, je to bil spor med Samuelom Huntingtonom in njegovim mladim učencem Francisom Fukuyamo. Francis Fukuyama je znan drugače teoretik teorija konca zgodovine, češ da je zahodna civilizacija prišla z liberalno demokracijo in kapitalizmom do neke točke razvoja, kjer je v bistvu ni več zgodovinski razvoj možen, ker bojo prej slej vse družbe privzele ta model, ki je najbolj idealen, če zelo poenostavim njegov argument. Na drugi strani njegov učitelj Huntington pa je dejal, da bo se zgodil ta trk civilizacij, ki ne bo ne politični, ne ekonomski, pač pa ideološki in še zlasti kulturni. Natanko to se zdi ena izmed teh glavnih linij, osi, ob katerih potem vidimo te tektonske premike in razpoke v svetovni ureditvi, še zlasti, ko gre za to staro distinkcijo zahod-vzhod. S tem se mogoče že malo tudi približujemo predstavi, tako časovno kot konceptualno. Ena izmed teh linij je seveda vprašanje zahodne civilizacije, tega, kar je Ervin omenil, da nemška politika lahko reče, da Izrael opravlja naše umazano delo. Tudi če rečemo ne v našem imenu, to delo je vendarle opravljeno. Eden izmed
ključnih argumentov je natanko ta, da na drugi strani Palestina, Iran in vse druge bližnjevzhodne dežele, da pač niso del naše civilizacije, ne, in da se tukaj reproducira ta delitev na mi in oni. Zdaj zopet kot teologa moje vprašanje bi bilo, a niso religije tukaj zato, da nas povezujejo, ne pa da nas razločujejo? No, koliko časa imam za... Dunque, io tornerei un attimo alla domanda filosofica, che in sloveno viene meglio, no? Kdo je človek? Chi è l'uomo? Perché secondo me quello che manca al mondo attuale è un pensiero. Ed è vero che gli interessi economici e politici immediatamente sembrano essere predominanti al punto tale da soffocare il pensiero. E la domanda fondamentale che oggi la filosofia, secondo me, si deve porre è proprio una nuova sintesi tra l'Oriente e l'Occidente, perché la storia filosofica dell'Occidente è una storia che ha portato fino alla tecnica, questa dualità completa tra ciò che è e ciò che è l'uomo dentro di sé e fuori di sé, mentre l'Oriente ha portato avanti una prospettiva unitaria. Il capitalismo, a mio parere, ha quasi del tutto soffocato la filosofia dell'Oriente e sta portando a un trionfo globale della civiltà della tecnica. E dentro questa civiltà della tecnica viene meno la domanda su chi è l'uomo. Secondo passaggio che vorrei fare: se io non so chi è l'uomo, allora prevalgono sicuramente gli interessi delle parti. Abbiamo parlato qui di russi, ucraini, palestinesi, israeliani. Qui parliamo di italiani, sloveni, friulani, Tito e Mussolini. Tutte queste cose dimostrano che per noi, prima della domanda chi è l'uomo, viene la domanda quali sono i miei interessi, di che parte sono, di quale parte degli uomini sono. Per cui prevale l'idea della diversità. Viene prima il fatto che io sono italiano rispetto al fatto che io sono uomo. Viene prima il fatto che io sono sloveno o che sono israeliano, americano, o cristiano, o musulmano, o buddista. Questo viene prima del fatto di rispondere alla domanda chi è l'uomo. E allora viene fuori di nuovo la legge del più forte. Io impongo a te, tu non puoi esistere, no? Fascismo quasi, tu sloveno non puoi esistere, non puoi parlare, devi cambiare il tuo nome, devi cambiare i nomi dei tuoi paesi e ti uccido se tu sei diverso da come voglio io. Per me il percorso è l'opposto e qui non le religioni, perché le religioni sono come i nazionalismi. Ogni religione ritiene di essere l'unica giusta e che quindi quella dell'altra è sbagliata. In nome di Dio io ti uccido perché tu hai un Dio diverso dal mio. E quindi anche le religioni non costruiscono la pace se non si pongono la domanda prima chi è l'uomo, che viene prima di quale religione è la mia religione. Allora se ribalto la domanda e parto da chi è l'uomo, da chi sono io, e se la ribalto così, io sono parte di una famiglia, della umana famiglia. Tu sei mio fratello. Prima di essere buddista o musulmano o cristiano, sei mio fratello, mia sorella. Prima di essere sloveno, friulano, italiano, sei mio fratello, sei mia sorella. E se è così, io sono felice che tu sia sloveno, friulano, cristiano, buddista. Mi interessa, mi esanima chi sei tu. Mi interessa perché arricchisce la mia umanità. Allora la pace per me
può avvenire soltanto se c'è questo ribaltamento. Non partiamo da ciò che mi definisce, dall'aggettivo che mi definisce, ma partiamo dal sostantivo che mi caratterizza. Io sono uomo, tutte le altre realtà sono delle enormi, meravigliose ricchezze che diventano parte dell'umanità, ma se vengono prima dell'io sono uomo, prima o poi portano alla fine del mondo. Bravo. En izmed teoretskih dokazov tega, da smo imeli opravka z udejanjanjem te Huntingtonove teze, da bo glavne spore prihodnosti, to je njegove prihodnosti, se pravi naše sedanjosti, določala kultura, lahko vidimo tudi v tej skovanki, ki se nam je zdela absurdna, ko so jo v ameriških intelektualnih in političnih debatah lansirali, namreč ta teza o kulturnem marksizmu, češ da je na pohodu, in pod katerega so stlačili vse mogoče, od woke ideologije, LGBT gibanja, vse do podtalnih komunističnih zarod in vsega možnega. In pod to je desnica uspela pač stlačiti nekega tega namišljenega sovražnika, s katerimi se vsi veselo ukvarjajo, od Giorgia Meloni v Italiji pa do Janše in drugih pri nas. Glede na to, da se bližamo volitev, mogoče malo bolj specifično vprašanje, ker je, mislim, da to zelo pametno je. Gorazd Kovačič je, ne vem, katerem pogovor je imel to tezo, da se tle pri nas ukvarja desnica s tem vprašanjem kulturnega marksizma, mislim, s čistimi ideološkimi vprašanji, zato ker realnih političnih niti ne želi, niti ne more odpirati. A to velja isto tudi za politično levico? Ali pa da drugače vprašam, zdi se, da situacija bolj, ko je realno resna, ekonomsko, politično, geopolitično, bolj se zdi, da se ljudje ukvarjajo z nekimi umisleki, z nekimi fantazmami. A je to način utajitve, je to način izogibanja nekim realnim problemom, ki jih imamo pač danes? Veš, kako jaz razumem to, ne? To, kar ti sploh omogoča, da imaš politično diskusijo, je sistem, ki priznava razlike in konflikte. In jih jemlje kot najbolj samoumevno in normalno stanje družbe. Znotraj tega ti računaš, da ali zaradi etičnega sistema, ki izvira iz nekdanjega poklica Andreja, ali iz kakšnih drugih laičnih moralnih imperativov, da boš znal ločiti dobro od hudega. Skratka, da to ni tako težko, da se da ločiti dobro od hudega in na podlagi tega organizirati neko družbo, ki je bolj ali manj znosna. In če pa tega nimaš, če se ti zdi, da zdajšnji sistem upravljanja s konflikti ni v redu, potem lahko začneš fantazirati, kako bi ti to uredil. Zdaj to, kjer jaz mislim, da pride do težave, oziroma do odgovora, ki meni zares ni všeč, ker vem, da nekje za nekim vogalom zmeraj čaka taborišče za prevzgojo. Je pa večno k temu, kar pravi Andreja, k temu, da si človek, poleg vseh ostalih težkih reči, ki ti jih to prinese, je to, da ti pogledaš drugega in ti še ti je zoper, da ga smatraš za politično neumnega, da tako zelo težko najdeš v njem kakršnokoli lastnost ali pa idejo, s katero se lahko identificiraš, najdeš pa cel kup oznak, s katerimi ga lahko izključiš. Fašist, komunist, karkoli ti pač, odvisno od tvojih idej. Ampak skratka, zelo težko je čez to bariero razlik reči, ok,
imamo pravka s človekom. Spravi, imamo potem neke mehanizme, ne, ki so se z evolucijo jezikov razvili do te mere, da lahko najdemo nek sistem komunikacije. Ne. Zdaj, kako to izgleda v mojem poklicu? Ne? Če greš ti spremljati nek konflikt, ne? Kakršen koli, od demonstracij do teh, ki se odvijajo z železjem. Ne? Pol moraš nekako vprašati ljudi, kaj vi mislite, da počnete. Ne? Tvoja inklinacija je, da boš šel k dobrim, to, ki so v tvojem vrednostnem sistemu dobri. Ne? Te, ki so za mir. Ne, te, kako rekel, se zauzemajo za sožitje in tako naprej. Ampak v resnici, če hočeš razumeti, moraš iti k hudobnim. Ne? In to, kar je pa zares težko, ne, priznati, je, da imajo hudobni logiko in da se je treba naučiti komunicirati v sistemu, kjer se je zelo težko strinjati. Mi trije bolj ali manj, mislim, da pripadamo istemu univerzu, lahko govorimo do jutri zjutraj, se ne bomo skregali. Ne? Ne? Če bi pa tle med sabo imeli enega fašistona, ampak pravga, tega, ki se ne dela, ne? Bi bilo bistveno bolj zanimivo, ne? Ker bi moral ti kot moderator, ne, tle paziti, da se ne pobijemo. Ne? Tle ni nevarnosti, ne? Tle zelo hitro najdemo medsebojno razumevanje, način komuniciranja, ki je nekonflikten. Ne? Ampak, če pa hočeš razumeti svet, ne, je že vprašanje, ki ga postavlja predstava, ki jo bomo gledali. Objaviti sliko dveh mrtvih, ustreljenih mladih ljudi, ki ležijo po tleh. Ne? Jaz praktično enkrat sem imel v rokah fotografijo od Hazirja Reke na Kosovu, sva skupaj slikati v mrtvašnico 28 mrtvih, ne? Po noči. Hazir, fantastičen kosovski fotograf. Tema je bila zato, da policija nas ni videla in je Hazir 2 filma, 36 posnetkov, 2x36 s flešem, ne, paf, se sklanjal nad mrtve in jih sklikal v mrtvašnici, ko so ležali po tleh, pokriti z dekami. Ne. In potem smo šli na uredništvo Rilindija, kjer je imel Hazir Reka svoj časopis Zeri Irinise. Hazir je skuhal filme in potem mokre filme metal na dursta, na povečevalnik, jaz jih pa dajal na pekač, da so se v 2 kopijah smo to delali in potem smo dali v 2 koverte in se to poslal po avionu Adria, takrat še letela iz Prištine, da je bilo konec 80-ih let, Francijo zavrlo na Mladino, ne, naj nekako to objavi. Ne. In Franci je potem naredil to, da je vzel fotografije in je 2 strani Mladine v sredini je objavil slike mrtvih ljudi. Mislim, grozno, to je izgledalo kot The Night of the Living Dead. Ne? In pol smo bili deležni zelo hudih pripomb, da se to ne spodobi. Ne? Ampak, a veš, jaz sem takrat tako razmišljal. Ne? Ok, to je država, v kateri jaz živim, v kateri ljudi, ki demonstrirajo in protestirajo, hladno pobijajo ko živali. Ne? In tako kot je rekel Blerim Šala, to je albanski zelo zanimiv človek. Ko sem jaz nekaj vprašal, pobiti toliko ljudi, to je problem, pa je rekel Arvina, takrat smo govorili še so po hrvaško Arvina, ne lahko ubiti ovcu, kam boli človeka, ne? Mislim, težko je ubiti človeka, ni enostavno, tudi ovco je težko ubiti. Ne? No, ampak v glavnem, zakaj boš to objavil? Zato, da ti bo jasno, v kakšni državi živiš, mislim, ne imeti iluzij, da to pri tebi ni možno. Ne? In če pogledaš te fotke teh 2, ki potem imajo nek korolari zgodbe, ki je bistveno bolj kompliciran od tega, nista to Romeo in Julija. Ne? Ampak moraš vedeti, vojna je to. Ne? Ob vseh ostalih visokih idejah in pravljicah o tem, ne, je vojna to, da potem ljudje ležijo po tleh. Ne? In to ni lepo videti. Ne? Ampak in vprašanje, več, kaj zastavljajo novinarji, kako lahko objavljate te reči, objavljam mi zato, da bo jasno, kaj se ti dogaja, ne živeti v iluzijah, da si v kakšnem drugem svetu. Ne? A veš, to, kar si videl iz Gaze, ne, to je mogoče 10% tega, kar se je tam zgodilo. Ne? Če bi hotel pripovedi trpljenja, to je tisto strahota, brez primere. Mislim, ampak
to moraš pogledati. Ne? Zdaj, seveda je tvoja inklinacija, da bi pogledal reči proč. Ne? Ampak na dolgi rok se ti ne splača, ker bo potem, če ne nekdo gledal tebe, že iz čistega egoizma, ne, prepreči to, da bo kdo gledal tvojo fotografijo, kako ležiš po tleh mrtvu. Mislim, ampak če se ne boš uprl temu, ne, če ne boš imel tega zavedanja, ki ga opisuje Belavite na te fantastične načine, ne, nimaš nobene garancije, ne, da ti bo karkoli zagotovilo varnost. In izhodišče tega je to, kar si omenil, ne, to, da se pač poskušamo kljub vsem političnim, ideološkim in drugim razlikam razumeti med seboj. Ampak eno zelo veliko težavo vidim pri tem razumevanju in to so tisto, kar je v bistvu se mi zdi tudi, če ne povzročilo, pa zagotovo ojačalo procese, s katerimi se potem danes soočamo, namreč socialno omrežje. Včasih se je zdelo, ne, da so to zgolj podaljški naše komunikacijske tehnologije, da to je v bistvu isto kot telegrafi in telefoni, včasih ali pa kot radio in televizija, samo da to počne veliko bolj učinkovito, veliko bolj globalno, ker se vsi lahko sporazumevamo z vsemi in tisti ideal, ki se je zarisoval, je pač neka globalna skupnost, ne, medsebojno poslušajočih in razumevajočih se ljudi. To, kar so socialna omrežja proizvedla, je pa ravno nasprotje. Neka vse večja in močnejša polarizacija. In tisto, kar se mi zdi, da se je zgodilo, je to, ne, da včasih so ljudje šli online in so online komunicirali tako, kot so govorili v živo. Ne? Se pravi, neke izkušnje debatiranja, tudi z drugače mislečimi, so potem prenesli na splet in tam poskušali voditi digitalno politično debato na isti način, kot so vodili v živo. In do tiste mere je stvar, se mi zdi, še delovala. Ampak ko so pa začeli način komuniciranja iz spleta prenašati v življenje, da tle se je pa zalomilo. In da od tukaj imamo potem vse te možne ekstreme od različnih teorij zarot, ki se pospešeno pač širijo, do nekega zelo nasilnega, surovega in tudi vojnega hujskaštva ljudi, ki se niso soočili nikoli z vojno in ki ne razumejo tiste slike, ki so jo poprej opisal kot slike realnosti, ampak kot še eno propagandno sporočilo. In tam mislim, da se zgublja ta stik z realnostjo in s tem tudi možnostjo, da sploh imamo isto izkušnjo realnosti. Mislim, da ta deformacija je danes zelo močnejša od same realnosti. No. Kaj imaš ti v žepu? Ja. Ne, kaj imaš v žepu? Pokaži. V levem imam bakšiš. Ne, imaš to v žepu, ne? Karto za predstavo. To imaš? Imam. Ti imaš telefon? Okay, vsi ga tukaj imajo. Vi imate telefona? A je kdo, ki nima telefona? Ok, cool. Bravo. Eden mora biti. Ne? Ta taborišče. Ne? Zdaj, jaz bi zdaj rad rekel, da sem nad tem, da uporabljam telefon. Ponavadi rečejo, ja, otroci se bodo skvarili, ko so ves čas na telefonih. Kolikor jaz vidim, stari ljudje so ves čas na telefonih. Ti so isto skvarjeni otroci. Bolj škodi ga otrokom, ampak v redu. Ne? Ampak ja, to, kar ti vprašuješ mene, pa utegne biti težava. Težava je starejša. Kako ločiti fikcijo od realnosti? Ne? Zdaj, če jaz prav razumem, jaz sem novinar, jaz sem navajen brati novinarske tekste. Če vzamem Evangelije, so to 4 reportaže, novinarski žanr, ki je meni domač. 4 avtorji opisujejo nek dogodek. Cool. In so razlike med njimi. Vsak opisuje drugače, drugi citati. Pogledaš in vidiš, da ene reči so podobne, očitno so pripisovali eden od drugega, ampak je sploh dobil zraven, ko so tega nesrečnika križali. Zdaj bolj izkaže, da en je pisal 100 let zatem, en 20, en 30, ne? In da po vsej verjetnosti to, kar je Božja beseda, ne temelji na teh novinarskih zapisih, kot jih mi razumemo, da so relevantni. Ne? Ampak mogoče obstajajo kakšni zapisi o tem, kaj se je res zgodilo, ne? Ampak 2000 let religije se ni postavilo
na tistem. Ne? Se je postavilo na teh, kako bi rekel, na teh drugih reprezentacijah, ki so vsaj toliko fantazijske, kot imajo kakšno zvezo z resničnostjo. Skratka, problem ni nov. Ne? Očitno tudi ni rešljiv, ne? Glede na to, da se stvar odvija tisočletja, ne da bi kogarkoli motilo. Ne? In jaz bi tako rekel, jaz ne bi krivil socialnih omrežij, da so uničila reprezentacijo sveta. Ne? Ker ti imaš cele segmente teh omrežij, Substack je tak, kjer imaš popolnoma racionalne diskusije. Težava je v tem, da so neumnosti bistveno bolj privlačne od smiselnih proizvodov. Lej, jaz sem rutiniran opazovalec sveta. Ima nekaj izkušenj, sem 1 leto starejši od papeža, nekaj sem že videl. Ne? Uporabljam socialna omrežja, ja. Čemu se ne morem upreti? Kadar objavijo video od mačk, ga pogledam. Ne? Zame najbolj atraktivna stvar v socialnih omrežjih so videi od mačk. Ne? In ne spustim nobenega. Pogledam zmerno do konca in pogledam 2-krat, 3-krat, ker mi je neskončno toplo pri srcu, ko to gledam, ker meni je mačka umrla po 21 letih. Ne? Gigi, ne? In zdaj, privlačnost, ne, komunikacije je skoraj da mistična. Ne? Ti lahko z besedo, sliko pa tudi, ne, proizvedeš vse mogoče. Ne? Zdaj, jaz mislim, da ni nobene univerzalne avtoritete, ki lahko to uredi. Edino, za kar lahko preskrbiš, je to, da je tvoj prispevek k temu racionalen in da temelji na prepričanju, da ti pa znaš ločiti dobro od hudega. Namreč tej iluziji se ne splača odpovedati. Ok, hvala. Mogoče še za Andreja na temo predstave, ki si jo bomo nocoj ogledali, ne, pač ljubimca iz Sarajeva, zelo očitno aludira na ljubimca iz Verone, ne, kjer je pa vendarle v tem razkoraku stoletij se zgodilo marsikaj. Romeo in Julijo je ločevalo samo družinski priimek njunih 2 družin. Tukaj imamo pa verske, nacionalne in druge razlike, ki so posegle vmes toliko, da jih je bilo treba kot simbol nekega možnega sožitja teh 2 narodov v času obleganja Sarajeva postreliti dobesedno. In za današnje razmere mislim, da je ni bolj tragične metafore, mogoče kot provokativno vprašanje, kaj se zgodi na tisti točki, ko se zdi, da morda ljubezen ni dovolj. Če sem razumel dobro. La domanda è molto interessante. Credo che la storia che vedremo stasera rappresenta proprio quello che volevo dire prima, cioè l'amore è rivoluzionario, cioè quello che sconvolge la struttura della violenza, della guerra, del nazionalismo, dell'autoritarismo è fondamentalmente l'amore. Credo che la parola che girava in tutto quello che abbiamo detto questa sera, intesa nel senso più profondo del termine, è Liebesen. L'amore è il fondamento di tutto, ma diventa rivoluzionario quando arriva fino alla morte. L'amore che arriva fino al decidere di morire piuttosto di venire meno a questo riconoscimento che è il più umano in assoluto dei riconoscimenti, perché mette insieme la più grande diversità che c'è tra gli esseri umani, la donna e l'uomo in questo caso, no? E mettendoli insieme, unendoli, arrivano fino a sentire che questa unione, che è l'unione dell'umanità, dell'intera umanità, è più importante della vita stessa.
e che per questa unione vale la pena anche morire a Sarajevo, ma anche perché non è così lontano come racconta Shakespeare di Giulietta e Romeo. Ma volevo aggiungere una cosa che secondo me non dobbiamo dimenticare, che ultimamente forse se ne parla poco, parlando di questa violenza che c'è così forte nel mondo, ed è la fame. Ne parliamo poco, ma il grande problema che tanti dicono abbiamo vissuto 80 anni bene dopo la seconda guerra mondiale, cioè mentre qui l'Occidente viveva bene, c'era una enorme parte del mondo dove miliardi di persone sono morte di fame, milioni di persone muoiono ogni anno di fame. E queste persone vanno via dalla loro terra, cercano di sopravvivere, camminano, attraversano i Balcani, cercano di passare il Mar Mediterraneo, muoiono per che cosa? Per affermare un amore per la vita, per l'umanità. E quando arrivano da noi cosa facciamo? Gli sbattiamo la porta in faccia, li chiudiamo fuori. Andate a Rosh Dolina questa sera, sotto zero ci sono centinaia di persone che dormono sulla piazza dove c'è l'obelisco multicolore della cultura. E perché gli sbattiamo la porta in faccia? Perché per noi non sono uomini come noi, ma sono altro, sono gli altri lontani. Io credo che la rappresentazione di questa sera sia un invito a riconoscere che solo l'amore è rivoluzionario, un amore che si dilata nell'accoglienza di ogni essere umano. Credo che l'esempio di Europska prestolnica kulture sia un enorme esempio, una enorme possibilità che una realtà come Nova Gorizia possano oggi dire potremmo, perché sono ancora tanti passi da fare, ma potremmo insieme dimostrare come uniti la diversità è meravigliosa, ma i segni dei controlli sul confine che hanno chiuso la possibilità di passare liberamente di qua e di là. Passerà la fiamma olimpica domani, ma non passano gli esseri umani. Ma l'accoglienza dei profughi è il segno, secondo me, la non accoglienza della validità o della non validità dei nostri discorsi e dei nostri percorsi. Ecco, per questo credo che la rappresentazione di stasera valga per tutto, non solo per l'amore dei due protagonisti. Ok, hvala lepa. Jaz mislim, da ga nimamo boljšega zaključka kot to, kar je zdaj amen. In da lahko s tem zaključimo in si vzamemo še nekaj časa za predihati, premisliti, kar smo nocoj povedali, in potem, da se ponovno zberemo v zgornji dvorani za predstavo. Tako da hvala Ervin, hvala Andreja in hvala vam, da ste prišli, in nadaljujemo v bolj teatralnem vzdušju čez porce.